bwanyuma ya ripoti ya polisi kushohorera ukoreka ko umubare gw'abantu abari kufera umuri butandukuru kweyongera bwira bwashesha abari kushuganisa ibyiriko mu rurembo rwa Mbarara batandike huru yo kushomesa abantu bavugira kuba road safety tekwa campaign ejo yegumizamo burizo kuza muhanda tekwa gumantere bukangu materi nzira kugira ngo cyangwa n'abakigendo ASP wire abahoro kushuganisa ibyiruka byahanguto muri Mbarara nagira ngo kurwanisa batanda hanguto no junanzwa wa buri omwe emico yitu niye kureta accidents wabuzo mwana wa P3 uti what is the major cause of accident nija kugamba ngo reckless driving, careless driving, drink driving okuvuga ya simu tujye kugambira but who does it no rukuchikora to muntu the driver okushara kubito muntu orukwate ngutaka ko akajikora kubito muntu so we are the main causes of these accidents ezekubaho campaign tuliko lwalero ekwatagana ne social justice and human rights bwobo buze motoka obubi notomera omuntu obo mujekedde embere lyonna ery'obuntu n'oligala nawo. So it is about social justice and human rights. Omnyishenjero kazuwo rurembo rwa Mbarara twasarurita bwahika yashaba abantu kuzahabuzora misho aha uburunji bw'amagara gabo. Accident ni zilete nshohoza mpango ya government, zilete nshohoza mpango yeka yawe. Ekitubasa kutangira tukitangira abo kubera ibare kurebeka turikora ki turitera fuka. Oguyasima bavuje ba taxi ba Mbarara habwo gukora kurunji kandi yabaha safe yo kubika musente zabo za sako y'emyoga kandi aba bahereze no kutunga miliyoni 20 zindi ku rwo microfinance support center ahabwo gukora kurunji ahabwa TV West nde era akiza